nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasia bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tumirika na hia yen ewo Facebook na afi YouTube na yamfa kasebo no echiri mwankasa ensomo yahya kasebo na se emfamfiri omai Ghana ya asante mantemo na nkra ifiri asante mantemu offenso abeto de kasebo pono so animre echiri mam owura bia wanya mfinhia no aduosa ensia 36 years old man ne den adekwabena anoche na papa yi wakwa kwahia de kwafiri mukwanwo awo mram mentemo wase ebeto ene emnanto amienu ntem ewo oba bia wo mono no etwempona ewo asante mantemu offenso eye agempra ewo asante mantemu na ka ne kiremi se owura ne dindi anoche ne onka atiasefo ho bioyi na oni abaya bia ne den edi adwubi na nete one ne mpo edikan awo ebabaako na edu baabi no ene awade ne mu ana jesementemu wase kakra so de ye ene abusunya ba na o maka ade kina mo kwa na kwabra anoche ene adwubi nsem no na sa kwa kwagentra ha ene yente ho asesa na awade na sa kwageta ene didi mu sa na eja awade ekogu no bia pane baabi ekwatena yan na no wachi no ana abaya ne den edi adwubi ne sakaka ne nkanchema fofa na ni agye pa brante etumi sina gadama ne hu say yes bema o wiase ne den dia kwasi awom na kwasi anwom yi one eye menua ba adwubi a enam no so menne kwabana anoche ntiasie ehye dem anadwadwo mprapre kira asemu sena no fiade twam agya for fident no obi anko babia omo hye dem zam de se kankan bie pona memram hwanya abete ne se kwabana anoche a na anka ono aka na yere ene adwubi ne wabafie wi obaya o sei me wafa ase akwasi awom bieda na memram ena obaya ne din de adwubi ka kira akwasi se mesra wada emie pono da firi se kwabana anoche a mene na twem mene na awade a mene na gya no ona eye sa na menim de ntia na ni same pante mesra wo bie pono na de besinye ti mesra wada emie pono ikura na nsambwe mu na openi pono to nkra edi free offenso ama de kase mo wafa se Daniel ofai todo afra ne se DJ accelerator down ena twem kwamo kirim se asema ne ba ne sape ena kwabana anoche ekoko gina akwasi awom ne dan no echi mpoma no chesedana nkasa hwese de mpoma na ye na dandada edese sabi esia eja kaka che no odes nkrante ko gina chi buboma na ja window yemu apai na ja wofo wura makodan nim okọ yinza de pe na oka kira kwasi awom se kwasi awom hwa na gina he wose wo yina ne na ja na wose na mayira me ne ja no me ka che wose kwafa ne ntra na wose o na se oni na ja de se ja ko de akire din wose de bia nya ne sa kram o akwasi awom be ye no wo fa no che kwabra fankrante ene no dia kawo bra hwene so kawu na wi mate ahwe no sa dia yina so ntam na hwene anim din o se opani entimia me fie ena beto me so were wante ase ena kwasi awiem jem se kwasi bro ne ka bibi se self defense me fie de mentre ase da on so ko ne mpase ena okwatwe brantan wase ano da ho se na hana hasam na su ene akwabra na ochikwanchi awu na wose yinisia chi na chese ne nsa ba ko na na de kwabra na munu ya kutubum odafom moje ono yenso ne mu ya mfa ne kwen fa kire din kwabra na oche enka tiasfo ho biu na no ana eba ne sa pe na me wofa ase adwubi yi sa watupia fajan emirika tente kire din okokram na no ana mpotemo fo okoba positive amane yesa asemo ese wo moden a eba be fa kwabra anoche mu ne kohye eye emukura bia mekese de me wofa ase ne din de akwasi awom de okwa positive akache mamo kopie ma alasabia nesese ana ho ye no ba positive ma hwe mapa etimi akoso na ye ne Daniel ofo no etonkra efri offenso amade ye katwa twen kom sem sei no di jai DL kasebo munua wa wani piase edafia de etwa mu na ya afofie a na ye adwumayefo eda ntida no na ye homeda da no ye nya ne ntiese se wokọ offenso agempra kuruda da mu a eye abranti a ye fre no anochi obana anochi ofiri offenso dome no ani abeba bi a na ye fre na adwubi ana na tie omo wo baako ama saamire awade na gu
eno na abeba na kɔ ofeso agye mpira kuruda de makofa abeba bi wo wa akofa branch bi wo wa saa mbe wone ne netie eno na obi anhu de ye ebo anadwudu minu ana branch no a wono na fra saa adwubi a wone netie no ye fra no akwasi anyon ɔte sɛ obi bɔ no prom sɛ womie ɛhɔ na adwubi bɛbɔ anyon amane sɛ memie pono no na ya branch anɔkye anam ne netie no ɛna ɛbɔ pono mu eno na abranch ye sɛ ni womie anche eno hunu se wode ba ne mpoma achi edan no so ye edan dada titi won mpoma ne bi yenua de eno no wode se kan betwitwa ya wotimi wura mu a woto a anyon ene ne yira dwubin ewo ne dem ho ehwo na oba no si na agya na adan wose me beje oba no wose na beje oba na sam re de me dan na ma wase kan kucha we enye se na kokore di na ahye me eno koya prepre ema abrantie itimi bie proma adwubi jane ebre odwane ye no ni wase ni somen na de ebe wo ni o ma sikan suo anyo anene ne hwene tew ewi asem panyumfo se akwo wo woni wie kura na nye tuduro woni tuomu enam se anyo so tene de mo na obi de se kan beto ane de wonya no no so twi bie eni e we twa na we atwa samre de me no kasa anochi a wo ofe so ne mpatamu a we dija kire se adwuma obobo no aye agro bi as wani beje pa samre de wadi wodo achi ama samre de wato ananom ewanse do ofe so agye mpira kuruda de ubisa ami a de si ofe so agye mpira kuruda de mu eno wachi ena di ye kasebo ebisa mi wofa se Daniel ofe say abrante wa ne din ede akwasi awomo no ekokum kwabra anoche no wo hefa eno wachi nso oba enam do so mantokwasi ye ntie ne kwabra anoche enkate asefo ho bio na dwubi no so wo hefa eno so de nkyeremu sei ejade ye kasebo ba wo de wo na anyom no wo yin sisi anyom no enam se ye twa ne bi nti no okọ hospital ema nurse fo na pempam samre dia ahoɔden aba police fo ne de wɔn akɔ na kachia wɔn toto na no no ma ya asem no mu hwehwemu no mo hunu dia no koreda no mo dia ya adwuma nti mi nua busa am se dia anyom akodi police fo wa noche esusu da mo kira ye ya asem no mu hwehwemu ofen so agye mpra na onkomobo mu no ma ye tiase se na anoche a wanyen ba bi kure na no di kan ne adwubi ne nete sa na tie pepe na one na gya yankasa na so da so ne nete na wo fa na echi makofa nsem we yaba no wo mo gyan amobi atene ba bia wakofa be ma fofora be ma ya ntiase a wadi wodo achi akwa ne nkwan na sese na adwubi no wan de oba na nam no so asem we nyina ba no wan yo wano so ko police station obi nti na nsane ne adwubi no enya abelia saa mi okofi ba anyo no de enam se nipa na wu ni nti no wano so de wa police fo akachi omo ya asem mu hwehwemu eni ya woti ye amane boni onoto nkra efri offense wasante mantemo ema die kasebo ne den at Mr Daniel ofe toto na eboromane say DJ accelerator down ena wote ni ndisika dia kwesi wo offense no say DJ anoche kwabra anoche echiremu a oba one na atena one na gyae no one na gyae o kofi na wode eyi ni poster na to so one na atena ni na gyae one na oba ba akunti no oba no hwe na oye kama pa nti no oba nbeba ho fro be fa kwa ntia se wakọ atunu mpoma akoyin sa ekotwa ne sekan ena ono so ada na akire eku no ti de ase no no na say no anu no we ye give and take ni pa kumu no na you na start ye enti no nim say okokum obi ba kwa na adwubi eda asem kra ni adwubi say onye obi awo ba ko onye wa anyen say wo be ye ne ho ade one be ma foforo na wo ho no wo di kan say wo koku no no wanya aku a ade amante anoche ase ne say aware ne yesi magyae pay information ya mani boni de maye no Daniel ofe de ba nche magyae awade ne magyae a mane nkwae na de bia open ni bio wa nhira say we kasa kasa na wo ko bu no fan enyi brantan grante ekotwa kwabla ne sia chire no hwene so no me wa fasi DJ wanya de zi offense onya de bio ko mo kire mi say senior DJ pa okrumo no mo say yi ase ba bia mesra mo fasi for no mo mfo makoma isi edu ba bia mo mfa emotions so nto nchen awade ne mpona twen ye kwa sabe okwa mo adwen nya adwuma ne mabu wa yenye na odo hu nyina kwa hyiam gidigidi oni wa jai wo cement ase wakwa menya kunkwa ekasai eme ya pao enya se de wo fa pa tam kwa me bwankwa do bia mana nimre pa anoche hampa ensa DJ de ensa DJ de enwom ne dia no kwan wanya de ebesere mo a mo wa wade ase ne mpratwe no sabe momfa mo adwene nya adwuma momfa mo nya so emotional te say mo bekum sa nyansa nim yankopon fa ne kransie yanko yanim yentoa kase bone so na nkra beto dwa echiemu se
ɛyɛ Ghana fo bi a nipa no bi hye omobosom de ombetu kwan akɔ Europe no sese ɛyɛ ade omakɔ akɔhu wɔm nipa bɛyɛ 450 a omoyɛ Ghana fo a ya campe wɔm pa ɛwɔ Cote d'Ivoire a dwuma yɛde omudi no sabi ahyawo ana cyber crime ana kyese yɛde Ghana fo yi edi ɛwɔ hɔnom na nkra yi efiri ɛyɛ Ghana anti-human trafficking unit for a omo ne ɛyɛ private tracking expert for kabo omo yɛ joint ɛyɛ intelligence na nipa odi anim ɛyɛ Superintendent William Ayariga ɛna omutimi ɛbɔ omɔden akɔhwehwɛ nipa ɔmayira yesan sɛ embe bebre obɛte sɛ o medɔfo yo tu kwan yɛatwɛn a yɛnte ne nka onkodu yɛ onyan frank kankyɛ so wakodu ɛne ɔmo yɛ ɔmo agye so mbetimi ayɛ hwehwɛmu ɛde afa ɛne ɔmo kɔ ɛyɛ aman ahodoɔ so esan sɛ bebre na no ɔmo so ɔmo tu kwan ɛde akɔ France ɛne Canada na emu ɔmo nkodu yɛ bosome baako bosome mienu bosome miɛnsa na ɔmo abusafo ɛnte ɔmo nkan na we na hwehwɛmu no ɛkyɛ sɛ saa nipa yi mo ɔmo dada ɔmo so ɔmo de ɔmo tu kwan akɔ Europe France and asa Canada no na ɔmo de ɔmo afa yɛ West Africa na afei ɔmo de ɔmo akɔ akɔhyɛ camp bi a no wɔ Northern Cote d'Ivoire na adwuma nsɛm fata ana de ɔmo yɛn ɛne ɔmo bɔ ɔmɔden ɛyɛ anti-human trafficking unit for ne bɔ ɔmɔden yɛ papaapa etimi ɛkɔ beaeɛ bi a ɛyɛ frɛ no ɛyɛ bodunku na ɔmo kɔ yɛ na nipa bɛyɛ 2500 ana ɛwɔ hɔ no ma kyɛsɛ dwuma yɛ de ɔmo di no nsɛm fata koraa ɔmo bɔ ɔmo ho mɔden akɔ miamia bebree a ɛyɛ no so ɛyɛ camp no wɔ Cote d'Ivoire hɔ no ma nipa no bi ɛwɔ hɔ no a yɛ de ɔmo ɛyɛ adwuma na ɔmo yɛ hwehwɛmu a ana ɔmo hu ne sɛ nipa bɛyɛ 400 ɛkɔ 450 no ɛwɔ camp bi a no ɛyɛ single camp ɔmo kɔyɛ na apinfuo wom ɔmo awu wom mmofram afei na ɔmo anya 2 months ne 3 months nso wom ohwɛ ages ne so a na ɛwɔ hɔnom na efiti ɛyɛ 16 years ekosi 60 years ani akampi ɔmo nyinaa ɛwɔ hɔnom ma kyɛsɛ ha adwinye papaapa na sɛ de yɛ ade a Ghana anti-human trafficking unit for a ɛyɛ Superintendent William Ayariga ɛne private tracking expert for kabo mu a sɛ na ɔmo akɔhu biaye a saa nipa ahodoɔ a yɛhwɛ ɔmo bɔ so yɛ de ɔmo tu kwan yɛ de ɔmo akɔhyɛ. It natures like Ghana dish here do na over by 450. Hey, a high na near do numini tree. Omo compare Juma will be manso. Enna Avricus, baby. Yado musi be sibra. Ye, ni pe mo. Obi to me crami to call me. Ya penetrate kwen ni bi. E kire din. Enti e besere mo mani na ho. Enye de ehye nya na yesika o. E kwanto bi a won hye da on krata asem na we na mfa no won fa wiem hye na be ha wa. Tena ba bedwene ho. Yo, me de maka kire mo. Munyen kakra nyambe hwe mo why dance mo ko bi krum na bia ba ye kama wo tu ba bedwunu be mamu a na ye do akọ ye do bo ba sibra eye se ne ho eden wo adwuma yi mo nkoso we yen to aka se bono so ne mo yen fa ni fa nkire o man Ghana ho masua mu na o man Ghana ye mofra wonom ekọ junior high schools ni bi ene JHS ene ye da afiri samre ya akọpem efia da ebai ene ne Adjoa Agyei Omo betwa rabe kana betwa ne Monday nti no na omo wie school omo wie ni sanso a na agya hu behia se won betumi akwakwa ya atopreko penalty wo hia na ese agya na akro na oto school no so nti wone mo nyina da e twere nso hwe ne nso hwe ne hya se na osoafo no hwe o man Ghana hu masua so ni nyamfo Haruna Idrisum e de adesre de ato asoye a ehwe beman atoye enhuma eya se nso hwe twere so me kire West African Examination Council twani tie kan se wayek empanifo sa montena se ye pam ne ma hwehwem mapa na momfa ne manto de da momfa ne manto ye firi sei wo hwa kwan ahodo e fa so am examination papers no ebetimi atwan sa na mofo na kwatena se na medu ye e de ade a aya na modi free US na e ba na o sei da bia se ha dwan ya ka che mofo ne se nso hwe ne be hye ase e bia no nkron pa mu na mofo ya kwatena se no nkron agba pa be se meduasa na ye se papers ne maye ne ya ma no yi ansa booklet ne kita ne nsem na wo twen paper no question paper ne medu ye o kire ba ne say ha dwenyi pa ne senti o munye nkyehye foforo fanfa ho nene wiase afa na afa eya bibi manya toye potem hanom West Africa hanom e mofra mo twen so hwe ni nyina no ko mbom a wo meye mpem ahansia du no ene oha ene aduanan ba ko 620,141 candidate na wo mo twen so hwe a o munyina kwakwa twere BCE so hwe bi e wone efri dwadai ekotoni ma boso me da toso enan ekopem na da toso du ba ko e wo mfempem ye no ene adonu nsia mu na wo ma mo ye emenema wo ma mo kwatwere nso hwe na mo doso ye papa nya nipaku makram o mo doso ankasa na mo kire mi se
mrante wa na se mema we mu no eye 304,273 oh na mo kwa kwatwere bi man nso ye 315,712 omo nyina kwatwere bi eno achi eye togofo ene beninfo eka ho no nso ko mboma omo ye ohane aduonum sia 156 candidate na mo free Togo ene Benin nso hweyi wonom so atwere bi na mpanifo akire mi say omo nyina da every schools dodo a okaboma ebeye mpem aduono ahamiensa ene aduokron 2,390 schools na omo nyina da mo free from kokko trans omo kire mi say mmea hodo am be trans so hwe no eye exam centers no eye mpem mienu ahamiensa ne mienu 2,302 centers na omo nyina da ekwa twere enso hwem na Haruna Idrisu kire mi say obesra da mo free betumi akotena ho saa na kwase pepa ne mai ede adea etum bi fanfa ho o de se de to dwamra okopie mum e wo bia mo twere eye BC nso hwe bi e wo boako MA Basic School no was eye Western North Region and no was a hwiya so ne potem na o de same say e de to dwa. Why have to change the way they do things? Ordinarily, you should have been 15 minutes into the exams. Is that not right? Yes. Part of your training was that you should have been seated at 8:30, start the exams at 9. But I see answer sheets without question papers. It's now on its way. Yeah. So we have to review how exam questions are transported to the examination centers. So Director General, you said on the white answer immediate response because you taking 15 minutes of their time. I hope that they don't lose it. So I've just come to wish you the best of luck on behalf of President Mahama. Eno wachi no minyamfo Haruna Idrisu esan edekokopo ema wo man Ghana ye mofra wonom etwere BC so hwe ni say obesra wo mo ada ade abako ha adwen papa no enso hwe twere mu wia eye kro no enya de pa na de sadu tudwamra okopie mu asanwen susu na high school mu a emofra na wonom eba be hya ase akwotwere nso hwe ni okire mu say otomachire papa enso na mokotwere ne no chesade o masua ni nyina na ebai enti obesre omumfa mra hodo beta enso hwe twere ho no mfanya adwuma ma obi ankobokro no enkontwere apo fa ngu nufu ase enkwatwere apo emfa nche boxer pintim emo akram ne emfa mra ne nya adwuma firi sei ubo mode na kobbo eye enso hwe twere mu kro no a wahwe ne ye pe na be wie school no na papers na ma eba ne sa nkugu aba no ha adwenti omo hwe ne ye pa. Let me take opportunity to state that we are more particularly concerned about the growing phenomena of exam malpractices. Last year, it affected about 178 candidates and several papers were withheld. In some instances, the papers were cancelled. So to you, the candidates, honesty and integrity defines citizenship. Honesty and integrity defines patriotism. And honesty and integrity must be the hallmark of your molding. When I say molding, character molding to be able to serve Ghana better tomorrow. Eno wachi no numinyamfo Haruna Idrisu etwa ne kasa so na okire mi say edu babia invigilators mo amohwe mofra mo twere nso hwe ne so no akyerefo no na ebi no mo boa mofra no mo atwira nso hwe no na je say o mo twa ne kama o kire mu adabi o kyereke na wo de ne se boakọ abofra ne ho ban na on twira nso hwe no enkwakire no afi atwa mu akyerefo pode enwotwe eno makoda afiase enam nso hwe a mo eboa mofra ne twere ya o mo kọ wi amunti no enti obesra de mo mode am mofra no o mo hwe o mo so mo nkwakire wo no mente sa. And to our invigilators, we expect nothing short of the highest standard of integrity. Last year, about 8 teachers were involved, facilitating cheating, and they have been dealt with in accordance with law. About 8 of them have been convicted and sentenced, and they'll be taken off the payroll of the Ghana Education Service. So we mean business, and we mean that walk to this exercise with the highest sense of integrity, as that defines your future and defines what kind of responsible citizens you'll be tomorrow. So I wish you all the best. You may retire to the exam room. I want to walk through the exam room and have a feel of it. And the media too should be interested in knowing the state of Ghana's education infrastructure. And what say no. Okwa me ahodo bi say hwenne mpatema ye ayiro just a school ni bi party bi ewo mu a e ka ne say ban school a na ehu the center o kire me say
one Ghana mampeni ene asahwe o mangana humasi so beka bo no maboa se be ya mmea hodo a eni nkrabo premantem no kura kese ya no so ye Ghana man ebie no school dan ya sei ene academy hia no aban e de aboa wo no. And then also to do an assessment of the state of Ghana's education infrastructure outside Accra and to appreciate same for guidance by government intervention to improve education infrastructure, to improve and ensure the availability of learning materials are adequately available, and then also to see firsthand myself what the experience of our students outside the national capital has been. So to the media, you can see the state of the infrastructure. Ne kwa no munyamfo hol na drusu ema mo frɛ ne nyina tinkwa sense hwɛ na nya den omonyira mo hono betumi edimu nkunim. With in confidence, certain about that, then Mahama, and on my own behalf, and on behalf of the Director General of GES, to convey to you best wishes for today's exams. So best wishes to all of you. We wish you all the best in your BEC exams. Know that the questions are within your knowledge and experience. It's an assessment of your 9 years learning. Eni ya woti ye yoswa fono he o man Ghana humasua eso ni nyamfo holu na Idrisu na no wachiri owie ye pene kwanchirefo peni ono no do man Ghana ye humasua no mechire Director General of Ghana Education Service yam papa NS Kofi Davis chire mu say obesre ye mofra mo kwakwatwere BC so hwe no osre mo ada mamu nsure chiri mo bia mfa no nkoto aposo o chire mo bedu baabi we hu ana o mafra pato number 1 ye number B number 2 si ye B sa na mofra kwetintime no enso na betwere beba wie ye pene mo deviate poto na nkugu aba o kire obesere mo ada ma wadwen nyina mena de wasua so no ana eba ma yem kyekye wo da se de Yankopon ka kire Mose no o wie pene o ka kire Joshua se kwa wukwei mediwachi enti hwe benkuma na nifa koso aye ne sam o kire ma mamfo mo nto aposo enti se begeta de ma wonom. The examinations questions will come from your syllabus. It means that the questions will be within your experience. So you have to apply yourself to your books, work very hard, and ensure that you secure pass by yourself. Make sure you do an independent work, avoid cheating, avoid collusion, so that at the end of the day, the results that you will get will reflect your own academic capability. That is what will help you to progress. Don't expect APO, because we'll do everything possible to ensure that APO will not come. So do independent work and then make sure that you've made all of us proud. Ene mo ma ye nyina ye no mumre nyam ene a woti ye ono na oyo kwanchirefo pani a oda o man Ghana humasua ano ne den at Mr. NS Kofi Davis. Yentoa kasebone so na timemfo mo shama nyan kroma no ewa atoye mantemu ayeye kire eye ndejwa da eye kotonima aboso mene de toso enan ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia yimu omo chiema omo akwan enye enunti no omo block kwan no ehhehye taas wo hono me no nam so ma eye BC mo fra no omo kotro so he no chese omo du hono na chese traffic asininti no omo nya time kwan no omo de atwam akwa kotro so he na no so eha mo fra ne ye papa na eye mebu na wo hono chiema wo hwe heavy duty trucks na omo di clay edeko typhoid ceramics ene mako eye polo tiles no mo fa kwan ne so na so kwan ne crampo na nya ade aban atimia ye kwan no ede ama wom a chese wo fa so no so how bebre no nam sunti no ana omo so no eye sa ye kire no na ye okandifo no di eye nyan krom concern youth fo anim eye Israel kwasi eshan ene di okasebo etwetwe nkomo ana oche mu se eye ade omo ma aban ne bosome ba ko se nkomfanya kwan na so aban no eyi nani ade ama wom enya ade kwan no wabeye ade ama wom ti kopem sa aban ebe ya kwan no ede ama omni de nya de omo so sa ya kire na omo ye no omo bejai Our the state of Enquiries, enter the annual lecture petition that come out on ABC, the youth of Enquiries, the leadership of Enquiries. The actual letter come district chief executive there. Your road in the state of your road, no. Bibiaho, was show and one more contract about road no do. No, I beg no. Ya show now, just last week, I will call you to Hanana about what to come do. Unsuta your problem. Or your issue. Just look here. Unsusu look here. It's a yasha with the assembly.
even they are not willing to help the good people of Guinea. And since that the Pahala, actually, you know, yes, one the Madilo Kodo. And since I be for working in our kitchen tomorrow. And this one is a warning. It's a warning. That's a one shot, no one shot, one when just 1.5 kilometers road. One show one by this week, your bay uncle. And the catcher, regional minister, DC, said this week, one man you better, my dear uncle. It's my work on. Awuti Israel kwesi eshano no ana ye kendini odanyan krom eye concern youth no ano. Yan to akase bono so ne yemfe ye ne nkyere mo man Ghana ya sante mantemum. Na openipo no ene wada asahwe o man Ghana. Adwumaku a ehwe eja hyehye eso mekire Ghana National Fire Service adwumaku na no. E wa sante mantemu. Wade nsema to dwa ekire mi sei. Sere na makọ nansen no. Be ho na jato baabi. Enye odum jako emrante na digya no kɔto ho na empenifo afrɛ sɛ jato baabi to mɛbɔ no medum gya na Ghana de hye bi edimponti ba ne ma ane abo na wɔnom papai odum gya mrante na som esibram wɔnom sam na senior man ekyire mi sɛ wɔnom behia special court asemdi bia bɛboa wɔnom eno ne de odum gya adwumayɛkuo no wɔnom na mbɛkɔ akɔtena hɔ nom na wɔmahwɛ na wɔmankasa di asɛm no eno wa chinso mo kwa adwuma behia body cameras sa camera ya Russia ni o se ho ahwan de share ne ntade ma oba ye one Ghana maya be dadada ye o mehia bi o mo kwa adwuma na hwe mbotom ene ya wo bo na apɛ na alokode wa je o mehia eye evidence dia na kire se obi abo na je wa koyi na o de akodi adanse o kwa na wa wudi sanse mu na ja o mo do afa mra kwan so na mra na twaso na Ashanti Regional Fire Commander ACFO1 Peter Tete kire mu sei na nsanyimu otum jaju ekuro mante no asotro na mabɔ ne ebo a wo mogye no ano odene ti sempanifo ansode ante asemdi bia bi soronko amfa ma wonom na mo nsanka body cameras na be hadwen efise Ghana fo no edo mo egura to prepa opani kirem sei se wonom ensa tumika body cameras no na mo sanya special court no be boa pam sebe ya nipa bia da obetu na mobɔne etia odumja dwuma ye ni bia no wo metumi na fa mara kwan so na mra ene na di ntentem we nya positive asem odumja ko ni mana mba yi bi omba yi adwuma no sonko kama na ja emra ne wadi sebe ya be ye nsen na ho na ejato baabi na odumja ni ekwa kotum na nkofa abo anase pontiba enkobo na pempem na o decide to dwamra na wonom edi International Firefighters Day wi ase nyina ene ye da soronko a wonom edi ede abo odumja emrante na baso sa mo konkoden eboa eji wiase disi honom na mo sanso ekra yaso yeso ena senior echirim so besra da edum pempeso adwumayefo no bebre na mo kra da sanim na gya hibia pra ne tiri hu nyina fita onya hwi biom kopem se wiase besai ne nyina kine yesa epapa no so mo kirem anya kra na sanso ede nsam to gya kirim se na nsan asante mantem gya hyehye no wo hwe first quarter na eswate abegina eswate 9.6% eyapa adwumade a mo bo ene mantem edwam kyerɛkyerɛ mo de akɔ amemia pii na boa pa mene egya hyehye no eswate ACFO1 Peter died in same say you are busy working. You don't have time to be videoing somebody who is coming to attack you. Do you get me? So if we have these body cameras around, we can pick anybody who comes to attack us. Mostly, it's very difficult to prosecute if you don't have evidence to the court. It's very, very difficult because you know the name of the game is what? Evidence. So one thing I will advocate is body cameras for operational men so that we can pick whoever comes to attack us. Yes. Even we having our lawyers, a team of lawyers at our headquarters who do our own prosecution will also help us. Apart from the specialized course, we must also have our own legal teams who can do prosecution, not necessarily depending on the police or other entities. Yes, if we have those courts, I believe it will help. But
before all these things, education is the best. Educating people why they should see us as friends, they should see us as partners, they should have to see us as people who have come to save the situation. Mostly, they attack us ignorantly. We didn't cause that incident. We have been called to come in and support. So, first of all, we need to understand and therefore educate the public on some of these things. People do not understand. 348, a decrease of 9.6%. Last year, if you remember, we intensified education at the market centers. What we did was to bring Any awoti a Shanty Regional Commander at the Ghana National Fire Service, Odumijua, Adjoa Agyei Sikapa beta was sentiment on the town. The day at the ACFO1 Peter Tete and awoti nka what you say she na yamebwawa osimijemu edi adia munya worum pambro na worum abrepa yentoa kasebone so Yantoa kasiabone so ne da so a ejina odumje kuo no ho sensema na aguna so edro fire station for esia yade omba 24 hour surveillance system e wa aguna so edro dwanim se ne be ye be boa na eja hyehye entimi ensinenpo ekoba se besi ombetimi abom homode aso anu ntem e de ama wom na ye municipal fire commander aye Adjoa Agyei Hudu e kasa e international firefighters de no call so enedwa de ye kotoni mabosom ne de toso nan e won fimpi mienu ne aduonu nsia imu na wo kyeremu se yade omobom homodin so ombebo dwa no sanso na adwadifo e wo honom e ho ban intina yade a personal no omodi omakọ honom se na be ye ombehwe se bibia betimi akosuye na ho ban bo ho sam so no etimi akosuye ede amawom na eye DO2 Hudu e kasa ana ochemu se officers na bom homodin ye papa esan so omoaye timi patrol wom ede omokoye na makwa akobo adwumaden e wo honom na sanso e fa akwanya ne so etu eyetimemfo ne fo firefighter be yo dumja ni bi eba na oba be dumja e de amawa ento nhya ne so wo sa otimi bua ne se ne be ye gya no mo betimi asa no market patrol team who ensures that the only market or the biggest market we have in the municipality was given a proper protection within 24-hour surveillance. Our men are in the market 24-hour service to ensure that those in the market operate with the basic fire safety measures in the community. And in case a fire outbreak happens, they'll be able to manage it before the firefighting arrives at the scene. And this is very memorable. They have to sleep in the market with mosquitoes, with the harsh weather conditions, and still this never allowed them to relent. They did their work and did it massively. So appreciate yourselves. We can't also forget the success talked by our very own Kunames. Kunames? Yes. Kunames? Yes. Kunames? Yes. Kunames is one group that the whole central region cherishes. Not Eniya uti ye municipal fire commander edema Aguna Swedro fire station na ye DO2 Adjoa Agyei Hudu. Ye nyina we so na yankeka madwen kire ne bi emfansomo ewo kasebono eso na yanko Facebook no so a me wo fa se DLFM Adjoa Agyei Sikapa no so ma yadwo Daddy Lumba ba Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa highlife e the free Christian village Achimwata Dia News Ojawom ene wode eja e de tuato e de abam na DLFM Adjoa Agyei Sikapa no wase one de onka hwum o tena ne ba bi opa na asomdwe ne nsaka entemo a mo ho ya mo da kyerese mpuna twen basa na awade magya ne ade ho seka twen no ya me adom bia mfa na fitiri odanyame ase pa se otena ne ba bi din so madwo no mo wafa ase kosoa ekura mu de mu ate na adwuma na nya betewo mo wafa ase fo ni dia dance openi mo oden na hona mo franka mankwa de aba na so hwe life efrikita ase na owehye busy adusuafo ni nyina se obia ninkunim wonso hwe nim ya den ya bi bedi nkugu senior ya bom pai so munyina bedi nkugu fa bedi nkunim na den ya den so be de ya de ya ne kwahye IGP botom kro be kwahye Bishop botom kro mfa na Joshua asiedu di aba na wase ma ya adwomeda se Master Prana Junior Kentampo di aba na wase happy glorious birthday to Vivian Trewa aka Miss V
She is the chief executive officer at the Miss V Liquid Soap. Now I say God bless her abundantly. Enjoy your day, dear Mate Watepam. Now Anani Kunsuko Jokrom, the Abana was best of luck to all BCE candidates. Omuninate. Na Bawasaba GHF live Eddie Free Time Community 2 BBC. Yaminchira PC na non-tire numfanchira. Na kwacha faneti aba ena wase mofra mo twere bi se so hwe no mo nyina tiri nkwa o nyame nhira mo nyina nchankwa ma kwa me pepra kwa me prempe yam kamen national organizer the man pipi kwacha frani ni oboase no di free buy na na Adjoa awisi wase encha kase nkoma Adjoa Agyei Sikapa o help Adjoa Agyei nti me wofa ase Adjoa awisi woni mo no ya friend Vic Vic no na Kofi Parliament dia aba na wase omutie kasebo no pa ewa aguna bobi kuma apa DLFM news in fact mo dem ba kope ya menchira ko bi parliament ene abusuanya me nyina kase bebe yedre no ye kɔ agropama so nipa ode agropama so nsɛm ba no yendi kan yentie de yedo ne yede ya DL Power Sports emu ade ejawom dedew DL Power Sports emu ade ejawom dedew DL Power Sports on DLFM 106.9. Edu babia abodi ye entini pa ode sports ne ba no na yadu mu akoye ni din kyerase a emu ode pa edim Bismark ete saying Bismark ememe bia de bi o ma yo honhomonyo obeka se onye oba one ne na enso hia oba de obeye ne wo mpamunyame ni. Are you serious? Oh yeah, omota yi tuntum on hye de ho Bismark oye kokko nyankopon hye da bo Bismark fo nyina tuntum. Yes, and omo ye pretenders papa one oba tia onyine nim enkyere ne se oba we na menenity Bismark betumi ne ne yire anani girlfriend atena baby ba konso na oye oba foforo like we amasoa besefo no uhune nso mo wo innocent face on fence so ne se Bismark epe masem party Bismark enije ma ho papa ena osade na adwene ne nam oye oba eba ne se odi upia to tonyo mama odia ba wo bisa ne sika echinyegye bebrebebem enam se ma ne dosu ntino ohun faso bia se obo ho ka os ema no enije ne ho pa no no nso enije ma ba wa hwe yi na Bismark bepewa obemwo hu se wonko a woni ni wiase ba eche no hu se mo doso ebroso ba mo wa ho brase pa sana Bismark 40 omo wa ho brase omo nim ni pasom e na omo buma papa yes all right ene Adjoa Agyei Sikapa eba oh kasa go mic nim oh debi nyakukuduro na kasa obi antimi nya ofifia wo fanam tie adwam wate ase eba etekwa na teko ejatwa to se brubru na eyi amrane yade ye eti se Bismark ese ya bone mrane kakra openi boko de enya boko kura ntimi muame ona de enya boko kura de me boy de yeah you made a friend say DL Power Sports emu ade ejawom dedew na ka 7 fie na say de na 7 fie na edin kira say elofret etisa o se Bismark o wanka say wo o se Bismark obi o de Bismark dia no ne din kira say ni e say wo tie voice na mboy no o de say Bismark ba ko nso won tie bia mo betimi bi so no Bismark ba ko na de yan Didon yes Didon Daddy Lumba driver no yeah Bismark Didon Owusu okay baby so no nso ahwe we de say e din kira say nti betuma ba se bia wo de no kra bia na ntesa ebi so na ntesa me de ntesa aha nti no eja wo ma munnim ne de ebedi hu adanse e kra mi real name de Bismark what they say owo ahine champion we yada ye yada mi real name pa udin pa yo wa ahine champion yes ye din ni me na wa brofu din ye dan mi ni abrofu din yeah na de mo fa se ahego anyway say de mo fa se na to atena wa hanumre no ya ma wa fa hwe wa fa se ada wo sin Ronaldo na Bismark said o to tontan wo be hye bia ka ho Mashe okwa sorokra mashe me headi me Ronaldo me bo heading go yeah ya wa fa hye go de yan ko hwe se go no nya ba ya mpa hwe mo hye Asante, Mizaka Asante, watch your monogram, Mizaka Asante, and Borike!
Me what for say Bismark man busy atena se ebre ko papa na ebre na pa ho be es man kronkra enam entrase na ba na jani pa ehiamra ne nipa de o man fan se boa man hye ne kra ma de djuma no yere ne ho pa adwuma wa no henti man akwa ba ne nyina ka ho na esom ye nkwa ne che man akwa Bismark boko de ofa nyame adome ho ye na otwe bibia ko boko de bibia boko akwa kuma to ofa metena se bia be ye fan wate but mrani we de me time pesa sa oh Sebia wine ne champion na dia obetimi nya ncha. Oh okay, but Bismark na dia. Emwa. Bismark now as it stands there. Yeah, for now no. If you can din no. Move from wine ne champion. Why? Dia man dia. Bismark na say mu hold for now. Sports na official on. Official pa. Yeah. It's official. DLFM 106.9. Yeah, about na bad ya sembe be fia. Me nja sports ni ye. Wo say? Me nja ye na fire the office wa ye. Doesn't know ye. Mama. Obi be say djuma ase. One ma film ni nyina asa. Film say. O afa de bitumi ye na ba kwani. Ebra ko me nya na kajagun wi a kire nkomo ho e be di nkomo e kire wate ase. Bibia be fine. Owu ahine champion. This is ase from Bismark. Into owu ahine kajagun mayenko. Right, tabusia nwemi mu adwomu akwa ba kwan sonko so kramra deal 106.9 mega so amra so agudie mu nsem papa de be so mu dwuma di kase so we no eya de kan nsa nweme no nsa kase asushu a wate nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kanai eze enipa to form dia masa na ese nani agi brutal sanso na baba so no Adjoa Agyei Sikapa no nso so ho wama jimre ade kan nsa nweme no nsa kase no wama de suma fa dus no wanwan ni kwa champion mi suma so agudie mu nsem papa me nyina no enso be sum na ese onsa so atimi atodwuma de so na bibi bia zo akonkana nwumrei wo join show no live on Facebook dia medical din komasa mpacho mpempi no jese nipa dia nipa hwi ase nkwa ne yehwe zigi bin kempempi jumade we on transfer na me pacho edin ase abanti no no a enso atimi abelezie me mamsi ajumade no wase ofo abone bona ise onso atimi do osum na osumeti zigi bi emanyina zigi wo bi wona bom na ase nkwada se na wo munya US krom nkono ana no nso atimi abelezie me ade kan no wadi jumadi nyina so so Michael so coacha enso wono so ekrekram anchenche eze wono so twetwe sa ne nyinam no ya jimra algude mu nsema de ba nwumai ya shase asujua ya shase frifremi no kase no we no Ghana Premier League week 31 winim se na no da week 30 no eno so antimi amaso ne nyina nsa brantia ya friend se Frimpong Dominic amino kase no wono so nkati asefo asase ho me patro ye na iyo no ana sempo ye yifi ho enti weekend we ade kan say week 31 ana empanifo hwe ya ema ye ifu ade kan say week 30 no eno nso beto dwa Wednesday na we no na watwe wie ya mpacho 31 no resource to dwa de nkomo no dodo na so som club FM say mediama etrafi otakwa stadium o enso chi bibia ni goals album academy no mantimi ante me patro ho United etrafi ya hwe ha ema club FM say Bekum Chelsea enso to mo kobo academy so mantimi ante na Neshi say trafi Dr. Kwame Chase Sports Complex Emma House of Folks no etom kobo mechanical commitment FC Samates 1996 etrefio in Central Sports Arena MH Club Friends Baseke Holy Stars enso ebo mechanical so mutimu bako Kawela United trefie ewa Lumba Sports Stadium echi Young Apostle bo mechanical no mutimu bako meno kase Aduana enso trefio na Najibambadu the first park and the Club Friends Heart of Lions no enso kutio bia enso etimi afa bo antunyo kwatrem na ewa tuba straight up no ehona dream service so che club ya friends say Kumasi Asante Kotoko Metema ebo mechanic anu Kotoko Ntimiante eno so ya resource and so na watwe wi ade nkoma no dodo na so sumo dwene sina esi ameno kase no ukopiem ewa Ghana Premier League week 30 ana sempo ade kan sempo no me patron league log ne so after say yabo 30 games no say ana on komate mediama already kan ekita 56 point bibiani goal stars so sumienu ekita 51 point na club your friends House of Folks no atosumia sekita 49 point FC Samates 1996 atosunai ewo 47 points Aduana Football Club atosunum
ekita 46 points na club your friend say Karela United so no eto so nsia ekita ade kan sepo no me patcho 45 na me no kasai wo hwe club ya metema Kumasi Asante Kotoko enso ewo table ne so a womo ewo 8 position kita 43 now tio bottom 3 say bibi bians sa na se sia ne akon de omo a wom so de o mani kopiem enso ade kan say division 1 no se na omo komate brekum Chelsea ewo 16 position ekita 35 points me patcho Hoho United ekita ade kan say 30 points added at 17 position 11 wonders omo de say omo ko amo yeye omo hwenyi 11 wonders wako allegation wo 18 position ekita just 10 points and also eyankoma akafi obadi nyina no enso asuma odwuma de so na ese bibi bia enso atimi akonkamadi nkoma enso achira se club fence dream FC enso trafie ewo tuba straight up ne so achi club fence Kumasi Asante Kotoko metema club ya kuma pema ba na watwewe amukuma pema na ntimi ama omo dinchu akamye no mantimi ante na after the game ana weno eye far blood some fans ni bi enso chese omo so da omo ade kan say displeasure omo bo enjoy results a womo so ensa tos yenti nkoma akotoko fans no enso di jai Ohe bola yenya ya ni hwebi se coach ni enu coach a ye ni hwe na upseta ya man bola ase coach ya cha meto what you can see the ball and home yansa what to make crash player ba kumpo afa ko over body na ye waso na no hwewu enti sabot no ebi ni 7 ton bokoto ebi koto na 20 kura no upseta we 7 maximum 1 Heti wey aya kotoko fans ni bia no anasem poni yas na no ade omo kopiem o tuba straight avenue womo hwe amaha club fans dream services no eye guam we de mekam no mantimi atena nei womo nso ati omo display and so atimi agu ade nyina so sumo dwuma de na nano ata ye kopiem ewo across posted obebekai Sammy Pacho we no eye the Black Princesses of Ghana under 20 yamano menuka say Poland 2027 FIFA World Cup and another 2026 FIFA World Cup no qualifies na jebo na no minor your friend says Uganda and the Windams win our first leg after 90 minutes of soccer fiesta no na said the Black Princesses of Ghana and so ayagu Uganda manim e come no ma team back after the game Uganda head coach Baba and I said Oba penny a friend says Shelly Boche and so the Komaka and so me say a big game and a simple difficult game pa and so at the Mamosha Ghana and South Africa South Ghana games out no one sweat me and Tomo Basa game na munim say a tough game a intensive game nini na no omatime din choma fans away a Shelly Boche head coach Edima Uganda under 20 man. Good afternoon, everyone. Firstly, say thank you to Ghana Federation for hosting us. We're really honored to be here. In terms of our performance today, we knew it was going to be a physical fight. We knew it was going to be very difficult. I watched Ghana versus South Africa, and I knew that it will be even more difficult against them. So I was saying to the girls now, we watched the Ghana matches really on TV. But if there's something that they had today was they've experienced playing against Ghana. Way Shelly Butcher head coach Edima Uganda under 20 man on there. I'm losing your ban or this sound come away and so me I didn't so sumo Jumadi say Bibi Bian sweat me Konkana Black Princesses of Ghana. I'm Ghana under 20 man. I'm head coach Charles Samson also Edin come across Uganda for no physicalities nurse a coin camp distracting. I'm Ghana man and I say Ghana man. Omo teamwork and I say team play ni nyina no wo matimi asua de dodo na enso e wasa agem nim. We know exactly what to expect from Uganda. We know the physicality. Jaguswa ya peneno ya nsato so afi ya de nkomo no dodo na enso be sumo dwuma de nsa bibi bia enso atimi akonka oto aso enso di komo say nay say Ghana person mo qualify ekọ Poland nyankopon aduma FIFA World Cup eto dwana ehun benya say nay wo so betimi akọ Uganda come Saturday no makotwifia afa Uganda eman so Charles Samson. It distracted our play a little bit, and that is where I saw that we were lacked. But we've learned a lesson from this, and then we rectified. We know exactly what we're expecting from Uganda. We know the physical team, and we know they're going to depend on it more. But it distracted our play a little bit, and that is where I saw that we were lacked. But we've learned a lesson from this, and then we rectified. Way Black Princesses head coach Wapania
your friends say Charles Samson on this some come away and so after saying none water Wamuchi Uganda man bomb a canny no mutimu back no so I am commanded on and so no and so much medias number part 20 said nay Menuka say Ghana I'm wrestling team no and so to me a bomb when on nay idea can say I'm wrestling championship and also told you our Ghana Menuka say dear Ghana I'm wrestling team no I'm bomb de power 71 gold and I'm Timina idea can say 63 idea can say silver and 34 bronze and as so etimi eja enya ya jaden commando dodo na so esomo e wo dwumade nsuna bibi bia so etimi akwanka na me no ka say die na watwe wie ya na sempo no na watwe wie atwam ya no veno na ya relay ade kan say qualifies world championship e be tojwa e Hungary Budapest na qualification enso tojwa e wo Botswana na Ghana weno e 4x100 relay team no amonso etimi akwakuo nkoden me no ka say omudi second unim say China for ND first Ghana edi second ayentie senior enkomo no enso ekwa senior Ghana emrante na bomadi edi second. Negating that. Here we go for World Championship qualification places in the men's 4x100 meters. China lightning out of the blocks right on the outside in the red. Good change by Ghana, not a good change by China right on the outside, negating that brilliant start they had. Kenya right in the centre looking to position Omanyala well for the close. China have recovered well, they're right on the outside from Ghana, then Italy on their inside and Kenya trying to get involved. Brazil right on the inside as well. The second side's going to be close, but it's China away at the moment. Brazil have pulled up. China, Omanyala charging, but it's going to be China and Ghana. The outside lanes prevail and head for the world. Eti way ayam command so to jada tema Ghana relay team no and so etimi bomb more than 80 seconds after say one more konkodi amino kase one qualify and so ekopiem world athletics championship abeto ja and so Hungary Budapest no one more than come say anasumi. We are professionals, you know, and stuff like this can come at any time in our career. It was less than ideal situation, but we had to go there in series. Coach JP, you know, called us. We had a talk, and then he told us he wanted to do some adjustments. We were like, let's go for it. So we just trusted, our training and trusted what the coach, had put together for us to come do over here today. You didn't have a reserve. Were you worried at any point in time? It's part of track and field. Not the Enti wey ayam koma Ghana 4x100 relay team and so eti after say no matimi abon den and so qualify dey kan say World Athletics Championship bebeto dwa and so Budapest and Gary man no wamade osumu enso esu eden koma no dodo na so esu na me no ka say dey nyankopon ya adoma next year eye pamoja Kenya, Uganda and Tanzania and a hosty ade kan say African Cup of Nations now stand scarf from penny for dem commander ba we say 19th of June 2027 a Saturday and a bebo first game. Now for July 17, 2027 and a bebo final. No so come out kefu abedinano and so asumna under 20 men's AFCON and also told Morocco. Meno kasa this month ya we no a 13th May and a year shall say na we second June and so I am come out kefu abedinano and so asum command here and kadodo na wa nemo mamano ko international DJ Afiba that's my man Nyatrase. I was what the was on this note. Ya de agude mu nsema eboabo nyina ebesi nyankopon adoma da ochina Mr. Itma Transfer Jumadi Kese so ni da so mo bia Jumadi enso a dia kan bia no ya de beso na ochina nso Champions League final no and I say quarter semi final round no enso etotwa into ochina enwumere no nso ya de live commentary enso beso on this note wafa yamfa agude mu nsema nyina ensi na ntia meti fi Sam James say say ya hye banku ne tilapia na se. Oh okay. Yes, yes. Mr. Samuel Afo wa hye ne banku ne tilapia na sinti say die ope ba bia e boso pa nwumere bia ubedi banku ne tilapia Philippa ye Sam J Baku aso ye enti prices ni nyina china no metina sem di nyina ba manya ne tie se ope banku mienu ne tilapia fu na 60 Ghana se ya ka kire ne se onfa nkruma stew nka ho as time goes on onfa bi nka ho my favorite pa banku nkruma stew papa bi me say banku nkruma kotodwe ne what you say no mo kire Bismark de ade no o man kire banku nkruma ho wo say o mo kire Bismark di banku nkruma ye ni padi Daviso aduane a Bismark for pe na say wo say fro o wa hene kwasi a champon o wa hene kwaku men fa o wa hene kwaku a champon wa say kwaje kwaku aka ho na nim say kwaku bia bonsam na wo de be fa bia ho anwo ade a o say kura ni agude mu say fancy e be boa e fancy na asa de wo ho pro bia say wo content bi sa no
Emre ni wafa. Ehu hia, emre nche da ni wafa because me DJ afi batata maso, ehu hia. Asem ni fie. Emre ni o. Kasi wona Kofi Muma Enfancy ana. Ade na esi. Ye be say o sambo. Oh, that be say na dia no tie. Ya wo intro and outro. Ntende ya say dia tie no. Eden a e be ye ho adwuma nti no. Atiefo ni pa ode agudie mu sensem be somo no. Ni din no enie. Bismark ememe bia de bi oma ye honhomonyo. Obeka se onye oba woni ne na enso hia oba de obeye ne wo mpamnyame ni. Are you serious? Oh yeah, omota yi tuntum onhye de ho Bismark oye kokko. Nyankopon hye da bo Bismark fo nyina tuntum. Yes, and omo ye pretenders papa. Oni oba tia onyinanim enkyere ne se oba we na meneniti. Bismark betumi ne yire ana ne girlfriend atena baby ba konso na oye oba foforo like we ama so Bismark no ohun so mo wo innocent face on fence so ne se Bismark epe massem party Bismark any jema ho papa ena osade na adwene ne nam oye oba eba ne se odi wupi atoto ne yoma ma odi a ba wo bisa ne sika echinyegye bebrebem enam se man ne dosu ntino ohun faso bia wo se obo ho ka cause e man no any je ne ho pa no no so any je ma ba wa hwe ye na Bismark bepewa obetino ohun faso bia man ne dosu ntino bem enam se man ne dosu ntino ohun fa bem enam se man ne dosu ntino ohun faso bia wo se obo ho ka se man ne dosu ntino ohun faso bia wo se obo ho ka cause e man no any je ne ho pa no no so any je ma ba wa hwe ye na Bismark bepewa obem wo se won ko a woni ni wiase ba ekire no wo se mo dosu ebro so ba mo wa ahobrase pa Bismark 40 omo ahobrase omo nim ni pasom e na omo buma papa. Yes, all right. Enti we chat no ana ato no we chat ana ato ni ti enipa ode akopama so nsembe so mo no and din the Bismark man business say wasi bibi nti Bismark enya ni din bio edin no ifia kadin no they say ni din pa da no so ene we are some friend no ye kwaku owu ahene e champon and ode akopama so no Sikapa ko de I know what's that. Yeah, I say in a way, no support Bismark. Say because I say commodity be because I don't know. I said defamation of character. Of course, I don't know. That be tete we ete. E ba na abadwuma die ne so no. E ba na abadwuma die no. Wo de udin ba na ye nua ba. We na personal. Nya botre personal attack say. Me nya botre say we obi no ko bona mane say o me kire Bismark abra bo ana. O say e din Bismark ene ye kire mu. Ene ye kire mu no nso no. Empenisi sabe sofo abrobe e wo okan obi anka ahwe but wa wo de udin na ntrase ne pa mabio si Adjoa say ye obi afa ne Bismark wa ye pese ehu se din na ne sampa I will talk to my lawyers. Some of them a picture to adu so no me ko na me de Bismark o say me ko na me de Bismark o say dey me ko na me de Bismark wo de Bismark eti munim ze me ne Bismark e na mo de me picture ya de wa nipa ba ko tumelu elo present we ase nipa nyina adentia e ba say wo de Bismark enti whoever ni did the Bismark no ba ko fo gina ho de ma wi ase nyina Bismark fo enti ye do picture to a is normal and I confirm the oldest Bismark enya me say open that I confirm the oldest Bismark no representing what the Bismark then tell me support is that you tum say the Bismark what the Bismark somebody say what say they see an wudi no picture unim ze me de Bismark a champon unim ze me de Bismark and na picture to I didn't say how Bismark me support because me nyan ntia last week me so personal attack bi baye and then me nyan na what there one attack personal attack bi so na just say we have mean an obi di jim chance ya baye na yes say almost say eno so chance na way mfa video di ba me yes na way yes say eno so chire say yes monye is that mo hoya mo de doko say eyi no esi chire no owurade sa video no mo de baye muntwa mame ehia obi a wo fie bia de din bepie e ba na abadwumade ni so no ye pese Ghana fo hu musu ne mo ban ne se de motie na mo famla ne ye mo na ye promote mo mate enti Bismark de papa ba akukura ni din o say ai ndi wa bra boti sen yankasa de ba ye no sa na wote we wu din kira for some few moment animal sign wa hwa ma bra boti sen da bi tete wa di mi din wa di mi wa ma ka se da wi o de ba ma Bismark nya bote ye ta ma so wonim bibi enie mpenin say so bi bebu ma wasu a ente sa wa to bo asu
wona de udin ya pon adwaba adwuma ne ya pon a ne mo keka nyina kokua mu ne oma nyame no ne te nyame no ne dadam ndukuku kokua mu ne ma no mintimi ni hu adanse ba de kakra ya hu ne de we a nice guy and we obi a no ndam bia hu se we ya hofama and we a good pa na mom okukua mu de mintimi ni hu adanse because nyame no ne te kukua ma ne mpaibo na nyame djuma na enu a kukua ma no bibia nka obi paibo na ene ye nti se din chance what de ente sa on dabi ba obeja di se Bismark bi ho betumi ayesa enu de se obi an ni suban enti na me bi sei se obeji se obetumi Bismark betumi ayesa me Bismark bi ansan amahu sa suban nti no sa ana wo de no so emfa ho wo de no so emfa ho dabi enti sika yen so Bismark be tuntum na Bismark we ni din no se nye no anti no ja ono anasema kasebon ye de asi na musemufo ne ye Miss Mabel antwene se mu ma nansan ye be so ne be sere mo awoda ba kwa ye monitor na ye so na DJ Afiba entina se na wonfa wo so adwumadie no enfram na wafe mo pantie na enwom no wo kire ma back to back on fa ni agrokram we happy glorious birthday to you Millicent Opoku dodo afra se broni atonsu kumase na wowo etena your birthday this coming from your mom Mami Dukun na busuani nyina wo sister Rita Alice Linda Franca ene abusuani nyina so modo papa pante ne twede ampo nyankopon e de afe ba kon e de aka wo mfie ho a me wo fa se agudin di Millicent Opoku a dodo afra se broni Millicent Opoku dodo afra se broni wo tonsu kumase ene e your birthday ho fe ya me shop no mo ho ba ma yen wo fra dum kwa dum ne nhira enye wo de happy birthday once again na wo fa se agudin di Millicent Opoku atonsu kumase ana wo wei efri master pin chen ona wo se yemfa wo da sonku we no yemfa ema na ba ku bi wo ha o menim sai agya mapia so dada me hwehwe mi hu akira kwan yopenin enti we nso eye me wo fa ase obofo market dia ba sende ne dafo ba ko en birthday enti me dia to obo ma dia prapra kire ma me enti obofo market kire me se ne happy birthday go as you hwe ho ma me wo check ni sisi ya be hu ne den ade apia we happy glorious birthday kwa dia ma Olivia apia dodo afra mata anasa ya success ene eyo birthday ho fedu nyame nkyira opinu a woda no oje ne soko kwa tente de onyiri kire ene yesre etiama happy birthday once again me wafa say udindi Olivia apia dodo afra wo say mata anasa ya success nyame nkyira woda no onye ne soko kwa wei efri me wafa say ne den ede obafo make no say yemfa woda wei no yemfa ema wo DJ Afiba ayakrato yeso a odi awso dwumadie no ene ba besom na DJs gibi chinchim kasa frem fama de suma no mrei se technical producer sans na mo fa sema ke se ne champion tailor ba mo boda e de pm o Facebook and for yiti makasebo no wonya behwa kan kafo ye mienu edi ameje so yo wofa o se ade odi one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ene bantwe bona na otafri jam ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa enti yakwe DJ Afiba you know ye hasa nka wo ba ko ba me wura fikura ye besere mo ada ye dofo obi dia bedan se opedan obi dia bedan se ope single room self contain anasa wo de single room po na porch ka ho ye kama ho ye spacious obetume na aduane ne ade wo no ma obesere wada na fra homan wei enye agent asem ope obi a wankasa wo ye fie wura anasa hunipa wadan no ode rent single room self contain entimi am yahodo di this way La Paz Tabora Alaji Echantan Bafana ana fi Star Junction potem ho nyina no wo bi a wo no wo ye fie wura na say wo nipa bi woden ode rent a single room self contain ana say bi a single room with porch ye spacious obetum there bibia kama na wa fra homan me ye pedan no na me bosu bi oyi La Paz Tabora Alaji Chantan Bafana ana fi Star Junction fra homatrufu na wone no eni nkomom 0593 500901 0593 500901 me set su bi odi amount 0593 500901 bomodia na frɛ na ne nipa no entimi ni komo agent sembia no enim yes so DJ Afiba ene dia wo so dwumadie no esome wo nyina monitor a ade hye Ago Ghana deal 106.9 Magana and nanu nyina